edan a yem penti mu da woni ne na dam ka ne ne kodam akọwo aba beto yen yabusuam tofi akwa and apostle se won tiase eni o pa apostle nkohwemate Pep Donkor pe apostle ne nkohwemate and apostle se da bi me ma wontimi nkohwemu otan na eni o eti sadia mekwa kwaje ho pa every scammers J&J in some Africa for swing na say it's in a yacham na no credi anymore Ghana for woman winning the whole no credi anymore a adrenaline pop or bundle low cases are not national no man. Muntie was one or trans no ma petition ria where one kasa ne papa na kasa no ne papa no osla no otafa won muntie was se Pep Donkor betena se no kasa and tronkoa Mema ahwefo nyina akwaba edeba attention TV so ene muamu nim se mehumi said ya nche se training issues ne power wom ne ano ohye ne oja wom no eno na mafa mede ba besom eye meman Ghana ne ene na mebo awura nsemse Maame Ngege edi audio bi abeto abonten a efa Amankrado ehu ene Pep Donkor ehu mpamcho mo subscribe channel no emame na mo share ye videos na across all the social media platform ne so efa emame ne mo odin ye na mo like page no na the comment ne so airtime eto edi abaye edi amame se woni bibia mpo etro na se woni bibia e kampamcho drop ene emoji bia love emoji na wo se na wo ye bibia o drop mani ehu se ne yebo adwumaden edi ama eye ye my Ghana University Foundation kwen number no ene da screen so sa pamcho mumyen kotie eye odiwa Maame Ngege edi abeto abontia efa eye Amankrado ehu ene Pep Donkor ehu embra catch us muntie kokoboko Trumu and on a monte ase a monko simple mina me se me na monya adamfo bi we se me mu adi agro hu se mu twantro in some amukaka senkrofo so ina se ntine ye akere me ni na no kredi animu e Ghana fo bo mamoni nda ho no kredi animu eye adrenaline pop or bundle low cases are not national no market any we no ni ma na fa na adwen mu pe na ye ne sense no on the campus yasem susumu fia shenimu ma na troke trema ne yebetwa by the time we will finish with her no na ye yi na troke trema ni nyina de no kura ka trema fix no efri sasa wo kanya me asema wo se atro eka trema efri ka trema so uhunyunu hunu nyanyan asia eme nyina tonku papa edesran Pep Donkor wo da so sla kreton ase ojoy funu oba fun a wo ti abrochire dwale rasta wo da so ti abrochire dwale abijan rasta uhunye nyan Pep Donkor uhunye nyan Pep uhunye nyan aba ba si o ti abrochire da so dwale abijan rasta uhunyunu wate wasra twitwa asie Pep Donkor wasra atwitwasi oba kankan in oba kankan oba fun emamu totobi ohu ahesuo Pep Donkor ohu body suo una ma wo hu aban ayi ahesuo kontomile cent asia osi potobibre ohu kankam se ayi ayembobu agatem ufi se menstruation pad ensu ato agusugu bola so onantabre se Sophie yedi tufuna muna bodafo jalefo ba bodafo ati kamre mu a obeka se funa daka na wanya bema kwase jimi bi onu so gina hege dako oja hoti se wo mafunu ne ho setetefo mpabu aduro to a wo so daye onu mu ni
oso da ye tu nkoto oso da ye ne nam nkoto bomu ene nam mprebre bomu ene nam etu nkoto ne nam kokọ ase hwerenwa owia na obeta social media say mi ko sunsumu wiase ene nyame say me mata mels akwankyere ene nyame say mahama na ebewe ene nyame say Christiana ewuni ene kum ben samwa ene nyame say sunsumu wiase ati musa wa wi petition ada fam ene nam dontombu obi mu ekura bi ase etu nkusibon asia kwa I know because why Pep Donkor is using God's name and they cover the base so. And no apostle is one chimano. And no apostle is one chimano, but I expose you know. Oh, yeah, by four, confour, crossing me by four. By four, what bottom? I trust a quite wake at Manu say ma and a cockabubeka. A tro, fabricating stories. Sunsuma e wonimu, sunsumu fin. Sunsuma boni e wonimu, esaya wade. Sunsumu fin e wonimu, esay nipa tanishi nipa image. Ni nya oba wa ene ho se kotokoro. Ona manani sisi ehwe wiem. Tisati jale mpoma. Ane na do ayi afiri mu oba wo ho se mama obi kentan atutuo chibifo oba yase opamo owufu a woto ne bema almost says good man sini wadi nkwase asem sam e many apostle entry so because apostle entry nko hwan mate na wo ba fia odrose ba kope unsensi oba unwale oba ohun se boli suo ba oba ohun se eyi ohun pampan sa hasuo tomago nko na de bia chechire wo en tomago oso wa dress ya po aye kama ohun tomago ho bola so niema wo bepe apostle entry nko mate wa mo ante oso ye fresh enya money post na achewa ka ne be wo fresh baby e wo printing press dan mu and apostle entry cement ase eti wo sa kwaje ne ho pafli akronfo atutubotonfo ne wo akosia tutu ni jantre ni ba akosia wabo tutu amakokram atoni twem e wo Germany abonte so ontimi nante nkwa adwuma no ade ya content ne bedidie ne wiki mu drie ne wiki mu edrie akosia nko na so wiki na mu somura ya mu ma akosia wiki mu somuro akosia wiki mu drie akosia wabo pepe so te sa agbelema wa uru se pompo e be paye osura so chen wo fom onsa bantuma ayi efikasie mu bokiti nenti kame Ngege mejai ama oba wodi kuraba na da wo UK adu so kuraba mu wo UK Pep Donkor wani brush ni toilet roll nyina na da nanka mama Pep Donkor aba family aba ma fresh say mini aba ma akono say sa me opese wani minu ane ewo sa no tata kama Muhammad ya na kama wome kama be wome eno ataye na apostle be wome apostle ye fresh apostle sa Pep Donkor say apostle ngono se da bi wode wodru ase ba ye hui wode wodru ase be kire social media odress na yese caterpillar tapoli odress na yese bilisi
40 years. Mesan makwa biem esan ediba efidikase we so ene mi ambedi dwumadi ho chiamen mu amunim eye mu PSC na natili AKA file de makwa mu da sene esan mhwe